Alright, ntuko na Jumatatu wa mukara nkatho cia mwanya mutegero Meru TV kagite na kange tugucemania aja muno tutonyere manto jegie mubango jwa turinge ime ni mubango jwa jagera ntuko chonde che Jumatatu kana tuko chonde kuma Jumatatu monka juma rukiri aratu tikagira ni tukuweta ageni nikena tukathuja manto jegie otongere na wait na mbere ndene county yetu na nkurukinde ne ndeguru yonde ya Kenya manto kathumba Hijadri tutakena kana gweta na mbere gento kya mbere buru turegiro koti ni raregana ne tagaria ya Justice Mwilu ore ombera kwithirwa akirita ekigitega mbare giye kweberuo ko ore munini wa rais Rigathi Gachagua kagitene gaka gutukumanyikana nande imbi kethirwa gitara mbere from there. Number 2 ndene county number 10 Nigeria ni county ya Meru ntukuwa gori kurare na ndionga munini wa rais Professor Kithure Kindiki rombera kwithira kithia kirionga Ntereche Central Imenti ndene kanisa emwe Catholic na area region Ntereche Githongo na rombera nkuruki gweta South Imenti kire kanisa ya MCK na ara Mikombone na todira tukigwa atongeria kathumba bakiaria bare ajumbe barabarugere bageta nambere na kugwata mbaru munini wa rais Professor Kithure Kindiki na thirikari ya Kenya Kwanza mantu zecha na zangeza mingi twaja thuja kinyi turarira intukuona kiri mitandao oro ari governor au kabere kaura mwangaza na arare na kuchani kategate kawe na mabidha papo polisi na ara Ntere Shego jika gitene kare muchamano jara arabangenie enterizi juturombere kwithirwa jugita na mbere uria kurabataraga jaja na yanga jangiza mingi mutegero Meru TV tukadha tukijara ile mtukua na arua na bwana Bweri Abesa. Karibu sana kiongozi. Kwa sana deno. Mbere yake die mutegeni wonde wa Meru TV arali. Wetani te Meru TV yonde. Amana Meru bonde. Tendira pali kyonde. Mbere karibu. Nikenda tugamba utatutua to nimbie kula Meru kana ina Meru itiza kana ina Kenya na tekali. Tukayuga jonde ndumura yale monikenda tukona wode sapani. Right. Nusu kwanda reti na arua. Natu andaresa kulingana na mtu aje ajeto mtuko. Nutu ita kambule tugeba tuena gitabirega. Right. Thank you sir. Bori kidogo tuambiri na mantu zao men. Kwige ntuko. Tuambiri ayo mekatuambiri ajetu. Tuambia zao kidogo. Nuje tulia ajetu. Tugatonyera. Anko era tuguzia mantu sasa Gachagua ora ogo feel situation so far no to. Nkagerinya gutonya kiri mitandao na kaya gutegera. Anto batekwerano. Nuje mantu za law za mawatho na constitution kidogo ja guchanga Kenya inawi. Pengine on your side na tozo kiriti tagaririre kwerekana ati motaratara jo tathinga tiro kubatara nikenda kiko gitega mbare ya Gachagua ugo feel how will this be in nata from there ukoreta hata ugo gutegera through angweku mbere ma thank you mutuma unikona kuna constitutional crisis kuna mantu jati kwerekana tija kerekate because uge koti yongwa yo ni kugati kisije itabati kwethwa ya andundi ni Premier Mwilu the deputy chief justice. Yes. Na koti yongwa yo no munini yo court Supreme Court lakini luga tabati kwethwa aga appointa judges baba prerogative baba appoint bati kwethwa na the chief justice kajawe madakome. That is the standard we are now. Lakini ozikira saidi ngina yo the chief justice yo tunono atali 50 mantu yaja madakome atali 50 kana uga it's not fair kana uga muduku na nyana nitekararia au gora matu yaja kali. Now as per constitution now out uraturungira ndi it means what the book witikira Gachagua the deputy what the book witikira ke the deputy president, so it means to not deputy president by according to constitution yetu nayo tunabaini because umwe koti luga ujwa ngugine luga Gachagua ni deputy president egachoka koti the same court no ya pikire Kindiki as the president and deputy president, so the state right to the court. I don't know ndiko mbakajukile mantu yate lakini ukaje uteka mungwa saidi ule gwita kana ule karakali ikukuona ni ya jeka kitiji yomba ikadwe na apilo no mokapilo kedwe leo ndikenda bakageria kwathura na imbiere yo yongwa na ni case nikona jeka chief justice na ndaka atonyera
nikende either aregane na mantu ya appeal ile leo adi kiti ingi jonto ni akathikirika kana ataremo commissions ba appeal ba judge ba court ile bakathikira kiti jani. That means panuera ile kuregano no areganini abulengi kana appeal ile itikidwa kiri Supreme Court mete dingata mantu ya kaini kisi geta kioka kambaniria ni. So we don't know dutuka direction ile kwa gati kio ndije mbadwa kisheria na pa ikuba duta mnyande gati direction ile ku. Right. Bwana Boiriam tokea bara mantu jaga shagua ngatheti narua eriuga Rais Ruto na thiretu agikorokera mathina kathumba kiro tongere bwa. Ngatheti ni taririte mathina 12. Thina moke thina 12 mathina 12. Yes. Jara ko gere ko sort out Gen Z demonstration ambi. Lakini thina moke jo 12 ni thina irabuga ni gashagua kwithira aki decentralize Mount Kenya. Is that true that thina gashagua ni thiretu kia that headache kile rais nikenda ya inclusive kima thina 12 jara rais agokurukira ki utongere bwa kambere antubara band baisire rais enge gatengu antukumenya na tamwa mwandi baisa iza meduripo ba mwandi baisire kana isi alegere kubikira andi baisa na two things bare ko mwandi baisi kana ba mwandi baisi alega kubikira andi baisi yao. Simply because it was in a scenario in the last regime, Uhuru Kenyatta. Lakini Uhuru Kenyatta didn't take it that way. Uhuru Kenyatta didn't act with Ruto at time when the first term, to the second term. Eterere mwaka second term we Kenya. Akuruka ntuneje na kwenda kundiro na Ruto. No tena wakamutu wakaili in elections. Ili andilelo the adilio second media ile yake andio na Ruto na kinyawa kundio no atamwingira mutikaye kumba kwenda constitutional crisis so na alekero mwenga lakini akalile no kando wangu so tokaja kwa it means the advisors baba advisors ile akike ngachagua the first term na iji agachwa the second term itijina atama mwadhiri because in the second term na mwakedho na bugani gachagua kedro aina crisis ya mountain jodo the bakamu fever in one or the other na no mwakedho na I prepared kurusi some of the bush from the mountain lakini gati jedho kedho is strong jodo now is very strong but what I see na urangu itikilia akatwa njire ekundisimantu sisemura ite tembere na the mountain na niwo kuona na ndege kichwa kina gichungwa kina these other elected leaders nuko ne jambo bakudwa na amwe but there will be still another crisis in the killing group yeje nayo antupapa group yeje ikataniwe kedwa ititio maybe uchemania antupapa bakareka go pick one candidate bakareka pick one candidate either opposition umenya antupapa kawoshwa ni Ruto kaini because you cannot expect Ruto to stand you cannot expect Ruto to stand against Kalonzo, against Matiang'i, against Gachagua, or the person who is sent by Gachagua. So, antuba keja kulunga magonda bombana. Bakadi by the kura kiao, kuredi chwa begeta na Ruto. Umeti defeat them. Acho kedo na embracing ya Raila. Yumuratu them, kairi kura kiao, kairi kire ilaka bomete. So, the only thing which can happen, and the only thing which can save the opposition here, nunga opposition ikaita mtu mwe, ikadwa nobo ndo baka supporti, lakini ukajoteka ndani Kenya historia Kenya uraita every time latu ndo tuena elections, antuwa bedalo bale mwe, muthiene bakareka kuangiri, noro reka kuangiri ni Raila, akareka kuangiri baekera mtu mwe. Watu kawe aliendwa wengu wadrualio. So, we are waiting to see. Yaki ni Raila kiri election yeje kedro kadiate. Akarungama. Akainsisti arungike mtu warungamanwe. Kana aga support umwe wa timu yeje kedro leo. That's one of the things we want to see.
ukenda kumenya muno mugabo Raila ni alikubuli yo dunyamo muzikira nandi Raila ale ate ayezino we atike dirikali na atike opposition, right, because uteka to baba we aina tuekile dirikali ne lakini alikuwa bede totedi. These are the people who are atumira kura bo dirikali ya Ruto ne akamiura muno because akabera unia dabune nkera to bayo butende babu bale dirikali mbacho keba mwira batu tukulemwa tukola tutumba kuitendilia mwina uwe as far as you stand now we cannot work with you. That means ani gitara guita no kacho kote kale nyawe seni ukona weseni nyanse ni laka ukandine kuna timu jere ndine ya terend by Olengo baina nyanyongo baina jaga ba igwatene nyana western ikawata na bama tiang so ukona timu ile ba Olengo ni kulekana na matujara ila ozo tutamenya after once igeta ate tutamenya bakaja kudwa baino mudiene but still ni matutelete kuona isangi we are waiting to see how that scenario will be. Scenario tutelete kuona gapli na ingemu igecheza muno ni matuja kendera muno ndene Kenya tuyangwe, right. Tuko egoro munini wa rais professor narari kishuka bunge gapo. That is Central Imenti. Nyuma inaita South Imenti. For some time now, ito na Professor Akiriunga. I'm not sure whether he went to South Imenti. Muka yaka kwena andauti. Tika tuka wata ripoti ubwega. Tuka mithinga tera inafiu but nuku umbichere kutegera ya ndionga ichi professor akionekana kuthirwa Akiriunga Meru. Is that timely kwena gento kwena mbicha kugere ko create kiri ndionga ichi akona ni na guchoka Meru mono Professor ngukarajeka atiromba consolidate Meru. Atiromba uputi Meru amore batikuthirwa kali. And that is one of the things ukuona akiurwa ni atoba bange baome. Okay. Uko nwegele za ndiye mundabandi urarariri. Ara muliro reka kungwasa ni Mount Kenya. Batu twakwinga. Ndima bagato. Bamuro reka kungwasa ni Mount Kenya. Uko deputy president twakwinga. Tutiko kabo tuletelete. Simple after 2 days ya kuwau ndoki chile la gitelo. Ekuwa kwenda constitutional crisis wina tu deputy president atubura muno antoba Meru nyado itutetera kindi kia tukuri atiri kakwina inde mudaba ndiara iyi kisije kagitwa ate likino twara aragia mazonya mbere kisite giti ikuone ni gwe something irio na ukeja kuona mantu yambirwa kwadwa ngetherwa jaleo tukwambilia kwa jamaa komea kana ugaja taleo yambilie kwenda kumira uro ajira kwa demo kijore gatagwa ninya ndijo mother teka yole tamonito no iba kugiria wikirangu kairi but consolidation ya kidikinde ne Meru County ninya dene Mount Kenya itutali but ate quality the way deputy president jabati quality na region kana broko ile yawe we expected kindiki a consolidate Mount Kenya yonde na Meru ili iteke consolidation. Meru ni abati kubeto ongeleti onto no mete. Igwatani medara kanidi na Meru numwe. Itena different. Kiri ku support mtu wao itena mwanya. But we are seeing funny things in Meru. Meru but support mtu wao seriously. They don't do that. Lakini ukaja utaka side hii ukaja kulingiza mtu wao ile kuja kudwa kwenda ndio crisis. Ukaja kulingiza mtu wa teringi. Lakini ukaja Meru inyala ukwambile kwa kindi kyakirwa na itwenda tu deputy president utomtu Meru urarunga malia aidha amailo kumturarunga malia matuja baro tutapatra batashokya tumwita tuga kindi kyatena bro ambilia kwirwa tena bro na ndo baba kwenda gitigia deputy president alida aziba Meru tu arunga mawa kindi kyana bro utuwa gilinyo mutetera ndikwena sadi imbi tumantu Meru bakira muno the leaders itikwereka edwabo kurani gweta kwa munyoro but egoro the MPs bara ugire bakamo kwa tambaro ajumba bara thinga tena lakini bali kwa bachoka bakarakara kwa karaje kaba tu put effort yes kuga gudina dina lakini we should see it practically itubati kuona kumari ula de bakamba na ile no muita mchema no mwikia
not only in Meru. Yet, strike there a Mutongeria. You might not want to kill the national figure. And a mamma better, Monomoran to Bamiru Bakana Maniano. Etaki soon. And to Bamiru Batu kind of 3, 4, 5, 6. But about that many Amunene. O Yolo, Nakatagua, Kenidia. Gatagua, they are mover. They are already with the president. Utilo Waka and the Wakaban Muchomba. Bamukaditiaja. Utilo Waka, Governor Yeri. Mutake, but we see. Will you Governor Yeri from Mutata? Mutake? It's Kahiga, because there were two, eh? There's a name there. Yeah, lakini in that name, let's forget the middle for the time being. Utiro Baura in any presence, can in any gathering, ira Gachagua Guita. Now, not even that, Kinyaku in the Kinyaku Mueren, Kinyaku Gobicin, and to Barabao Tiro Mutiganedia. But my medu no kubona baleo. Yes. The other leaders no kubona baleo nawe. Lakini uteka meru batinya tu na deputy president bati tu mwata mukono wako bati kuwa tu mwete. Mtikenya ite kuwa takidikura bati kuwa mwete. Yontuyo kateka meeting sikiawe. Ukeja kuiteka mwega scrutiny ukadia scrutiny. Ute kuona atuba mtikenya baba ingiku. Kana nanyari mwa lidwa ina bana namba tu. Lakini ndaka tangu ya tare alitoa Mutai Kahiga. Mutai Kahiga. Yes. Thank you. Nwe ngabana Wanyeri. Nwe gukura nwe ukalija we yiga ya kukwata Gachagua. No tu muchema ni urana na uga straight to the point. Na uga they are there to support their own. Dia kwa dile ndo labera akabera bale au ukajomo wao. No tuloba mutiga nini. Na ino kura yenye ndo itwali nalale. What how did you feel already when you made that thing there could enemy to analyze instrument? Was it very strong? When I had an impact? Can I walk because if I had ways, lakini kule spectator kwa grow no TMP umo Meru tia kinyana. They are deputy president general occasion in Meru. Muno the 9 MPs. To spectator by no bond. Nikki, this is their own. Would you know about Kaliti? Na huyu mwaba alete roga Gachagua kwingu. So bakaya kudura particular opposition iba bati kudura bakione kana alira Gachagua alira kiriki aliunga Meru. Ali bakureka kuone ka aliunga Meru bondere. Ageta tukana bakakinya. Kiriki watu kageta Mandera agakinya. Kana kedwa na MP ba Mandera bakeba mwetelete kana iba bangi bamukia. So oba bange barata katukuwa ba bange bakamuji ba muikangie lakini leti na Meru MP bagwatanira baibu nyapo na nyapo iba kumbiru ni mtu wao mukisiasa utubo chimbiro ndiole kwenka no mwaka bojo ni the politicians bakumbiru ni nawo ke bambirunda. That is why you want the most clever politicians can the better politicians babaia kumbiru de mono bakambira agencies kana ba doleta youth bakambira kumbiru from the MCA kenda mtu wa mukadia akambira the MCA aka MCA akaumwa bori guruguru ukambira the MP akenda at the end of the day ndio keja kudwa kuma tu kwa ya mane na ubeja ukali lakini wataka ntu Meru tumna ndio ntu Meru batikana nagia mtu Meru akwata kitika wakala kyale wote akaikaliro ndio kitu makubwa ni kuna problem tutirelewa inatakuonekana kindi kyarari Meru because kinya kabali yongwa ni kulive some questions to expect kindi kwendwa kukaliwe even in the social media kinya kinyuma tutwa kinya news ile tangazo tutwa mugura kwamba tikundwa kukali. Yes. Right, thank you. Tokere kana mantu jo bana boiria tutegere utongeria wa county. Ito kuigua na nyi tuonete orori governor kana former governor kara mwangaza nagwika mibango nagwika mitaratara na kugwa kwena kiama kijite
mantu ja kiama itukuona nyambicha ira tukuona mitandaone enyana arekire signboard tuge ya chigota signboard taire inara kwa sira yuga I love wa Munyoro inyewe tukuona I love Ntumburi yes kuna that picture yugire ko creatwa na wategera ko itaka former governor AJT akuibangania kuja in a different way ko former governor akuibanga politically mabuto ja biama and all that mbere twaliria mantu joro kora katira iko tutagere kidogo kwa biama. What do you think for imbi former governor akogere kuthithia? What do you think imbi kuona imbi akogere kuthithia twategera mantu jaja jonde akuchia line jo? Governor seko chare. Governor athingati to Munyoro step by step. Former governor that is. Former governor, I mean from the former governor. No kwenda kugira we. Athingati te mantu jaja kwendera wa Munyoro step by step. Na ijue tanitiajo. Na Governor Kawira ni wa Munyoro hadi. Because if you are very controlled. Lakini atatomeri. Atrauga. Akatomedia. Ugo tigwa na kuga tu. Musigwa na kwali. Okay. Akawenda lete kugo ina arakenda. Musigwa na rugire nyaga eta na utu murigenge. Yo tuireitiewe. Tutari gairitewe. Akwire urakwenda ukirieti. Alienda ukirieti crisis ni Meru. Urakwo gatuika tumbulie kwa another wa Munyoro. Nukwa na rugire netene. Arugire ageta supporters which is good. Usuri gaigwa gwita ntumbawe but kitu kile kiteke kamero na kila ntumbawe bakona ni intention ile gwita what is happening there ibyo yongo gutumirika na ne ate gukwendeka ni ate yongo idea kana reasons kana plan the future plan au mawingirio. This is a strategy ya kuona ni ati we no control Meru hiyo no strategy mwera kwenda. The second strategy alienda kuona ni aina popularity ojera ya Munyoro ndene Meru County. That is ni tite. Nikyo kuona nya ageta mechemanyo akalega kwa ndikirenya mandu yakarieta akalega because aina popularity na leje popularity right tite. Ato territory tuteku out. Kato territory imbyo yongwejete kudiga wa Ntumburi. Ntumburi kona ndiane ndo medo wa Munyoro. Nina wetite na mudia na tiromu nasi buga tuikarakara amadite dira tukaigwa aliketa wa Munyoro Ntumburi. That is the next step. Akamwalika Ntumburi kenda ja kulisiba ndo wake amakia wabezwa baina coalition kati kwenda na dikwe gutuika Ntumburi akiwa Munyoro ate me ate kwenda kujua ni kama kwa Munyoro. That's one thing. Aina kudola kiama kiawe. Dola kiama kiawe bali the coalition. Uona kiaru kula kiama kiawe. Na Munyoro nwa bora kiawe. Dia mabibi ambaye tabadi the coalition. Kiawe na kwa Munyoro ni watani. Kia watana mtu akidona kiama kiawe, uronge dona kiawe, lakini papa si nemu. Na una ndi no etili tena ni yako nda witira. Yeah. Nkwigwa uga governor kana former governor renda kuona ni ena following kana enda inyere. Ni makonda kuona ni. Enyo. Iliko. No, let me tell you. Kuna difference, kuna mwanya jwa kudoi na inya wingi tena no tigi tena. Muno jamiru la ndiula ukali. Following enyo. Following ukenda kudwa maisuri, njoba wamefollowing ina la dinegoro. Nega kura what is happening. Okay, jotega kiliari na without any doubt. Antubara alali abo otiantu alali abo. No, but there were very few people. Ndio kateka mtandao ni nabu yukuoni. Antubara baada ya tempo to expectate ngabano la kura ya kiraundi kia kinene ule ndo nabo. Tipo to eligate to bedo balale. Para ni antubara balumire and very few. Antubara bakamera bageri mukamba bageri kuna kwenda kilindu kwa dema. Ila tio forum ya tureterete. No menye utingi tena antubara byambi atuma beja antubara beja kwa wa manifu bakeja kwa wa ng'ombe bakeja kwa wa miringiti atuna tibara menyere atena na nyumwera na ndia ubaja intobiria bete tabai mudama one by one atuba muchemani agekaga akagantu atu yanguing now akagerege weka muchemani yukaba yutenantu yontuniki antu te kamera baadhi ya forum yawe antu barenda intobi bagwita kwewa
bibi anda utijira eja kwa ila tumani futi bakae wa miringeti bakae wa ng'ombe utiki bana batakyo na lidia keka mchema ni oiri ezirwete na ng'ombe na mandi futi jaja na miringeti the next mchema ni akedo ale weka utukenda gwita bana bore ko kwanda kuga that is the aim nontonye goro tuthikira former governor. I was listening to her and kera mitandao narugira legit gutetheria nukulenganira mad boots the people gutetheria na gwa okolea ire program gukwanda kuga owa kuthithia because where ugire the bishop temutongeria. Is that a bad way weta gutethia? Ntero bad way, lakini can't depend with the tethia idea. In the first place goro tingo mbiralo tulingo ba bicho na mitandaoni unyotira tu biralo tumanifutia lale ajo ara ugite imaromba jangu ita kurombera we call them the mother today nyara ugite ni era utira atangasite aka abakata bakedwa baina okolea neje utangaze lazima minute bakwambira kwengo polisi ikuga kwa kenini ila alambiria kudija okolea na gintu kira kigwa happen miru na kira the former governor kudija kawira tumwire na arua kawira utubumba kwetekeja ugetekeja mechemba ni egwita kuruma atongire bange bamiru that one umenye kwa kama it will never happen and it is not going to happen. Mechemba ni yoko yote ilizwa mechemba ni yote ni egwita kurumana yonduno kuarande ala letere adianto akumara aletere kuruma kabuni etacho ukakaire ta kuruma MCs boze bamiru abaruma na iliamwe lakini kumba ko ondo kulingaba ingaba no meru atiraje ukuwa keri yangaba no meru ikoro jontu na choke ndira kwetambira kwaje jontu bwa pere niki the one thing which is there ngaba no meru atomba kuwazanya meru akiruma atongege bangi ndagido ke kyadiro kuma Nairobi ne parliament akuma senate ni amulire ndio kyantu bameru boka watanira abo lakini ukejo mutaka lile akwenda kukwatanira na ntu bameru ili yakwamba kwengwa kwangwa gitege kyangabana na ndio cyo atongere bameru bakwatanira akwatanira atongere bameru inabejete kwatanira boregere kwatanira ali abakwenda ila ndi ujite kwatanira abo the person you rogo interpret mantu ya bulu ku no rogo warukia kawire linyene ni mtu oyo weta wa mtu ongita na kile rumuleka baichu uti mdogo ufirite ukeje kwa ndo alili alalagia goro utwa mtu oyo kwa ndo ali mtu ina gani anga mama ameshikwa matiti oteka otwa mtu oyo military kaliyeji ukaga because you tiro wadia watu teletelo bado kiana gwa ni mtu uligitenda kale mtu na paka mtu apande kibu hiyo tumatungati bwana mutuma mbele tuna problem mwe ngaba no meru na alegere gwitekedia ate na itiro gitine na ate gwitekedia na alegete gwitekedia tu ngabana ya to respect wogwe wita ae wakanya etere antu kaende ngabana ni mama na ria tuye already constitutionally ngabana ora tuina ni mutuma uri okurukirwe na ne katiba ni to respect dirikali no imwitekedia that means ukedwa no kuovanuinya the code ugakie jangabana no kachoko leta wedo tumedia naro wedo tumedia ruwa ngabana oro limero ni mbonoko. What do you expect? Ule expect ando wamero bakujukia. No, let me tell you. Ngabana ugo na you are forward. Ndu turige rula bukuruma na nabukuruma ngabana mwemweta mbonoko. Ule expect ando wamero bakujukia te ugwe. Ugita okiruma nano okiruma ngabana noriku. Ngabana kaoro keja kuba ugo still no kwenda mu insist. Ati you are the governor. Ndiye wetoto nyobisi. Tumenyo ngabana. Ndiye wetonyo kia apalita sikio bisi. Ndiye wetoto orugulenya project yemwe. Ungegwa kurungwa ngabana. Ilio tukamenya ugo ngabana. Na ndio keto karunga mokera tukaende ngabana ni nani abakura ngabana ni mama gani? Mama oriko. Kwilo ati ngabana. What we know na tubamiru baije. We have got only one governor. Na tutina political crisis. Tutina constitutional crisis ya Meru. We know the governor of Meru is Mutuma Toidinkia. And that one utem to TJ. So, kitu kile aja ni ngabana Meru kuchwa kunija crisis chiawe ni Meru nikenda ngabana Mutuma ati kuone kanye kamwitira tubameru mugi. Nikenda kawira na group wa kajo ngwira utegeni to abulite utingwe itika Meru. Tegeni to abulite Mutuma kali mwita ngwi. That is the intention ni hapa inayo.
Utintention ingeba ino no tu ungeba kwenda bale ndo put Meru into cases gweta ngambile kutu kwa ngambe kikulewa gwetero de bakavuga ngambe tete. Just imagine this for just 2 months. Bali mutuma na kuleta nyumba na Nairobi angaina for 2 months. Lakini wao wangu tu adabu hizi batio tu ila nyumba jikawira akitemeru akireni. Batio tu ila residence je ntumbuli akireni. Batio tu ila nyumba je na kyo Nairobi agulireni. Watu ndi nikiro tu kuinga mezo bakinyana hao. Open up. Mukaya kwa babu bukakizo bukuka mbete nikura. Open up buke mbete for 2 adabu hizi. Mbete kitora gwitana. Ina mbete itora gwita. Nui na kyo. Mukaburi bukwenda ukilini Meru bukwenda kubo bukwenda. Don't look for the 2 months. Look for 2.5 years. Gutulele hata gutula happen. Tibu taka manduja ngapa ntodinjo na mieli ili. Teke elimu nguge yenu ya 2.5 years. Gutula babu mbeki bukunga chikura ni. Babu tianu mudide tiatia. Bana buri nkore kintu kimwe. Yesterday togatagera mbichira turonere ya former governor akirigiru ni polisi gutonya kianini. Don't you think ari former governor na she's a Kenyan ari na right ya kodide muchemanio bunga na rugera na andikita baruga na andika kima bitabo karia. Don't you think inyawe ena right ya kodiro akidide muchemanio na batare kodiro akizuiwa ipolisi ntatwe atina right ya kodide muchemanio nkore kintu kimwe. Kenya we are in a state of law. Na tuaja kutoa mwiro ile ya dana. Security agent ikauga utimu chemene jukadi kwa chikuna mantuje security bati ya katumu mchemene ujura yakubwa. Ugo you are not supposed to say. That is security ni emenya. Na ni yije ne tikwira ibie to mayunga. They know why. Mantu ya keja happen yara akama security ni mutikira mchemene jojo happen. Okay? Something is happening. The person is responsible. Ni moneno police role Meru. Akoruya niki uko security ni security agent atoa gutimu niki ndore tikire muchema no dididwa ura gukaraga ukeba uko mtu wathikirite watho security Kenya kura gutimu muchema no yubati kuwa yure aja gutimu muchema no atinyu jwa mbele ndore de muchema no ka cancel ura miona ika cancel ni security officers ndeka gutimu muchema no yubati kuendelea na no utumba kuitobera iba kulimbito majora kuendelea bati kuira kwa hivyo ni ogana ndika kwenda kumenya security kujini kila kilio wali security no idiro kwete kanya no gwe mchema ni yendele lakini baka wata information ni nyotuku baka yontu batura on the ground baka wata report tuku manzo ya tendele aja mbega mchema ni oju this topic the other thing uteu security ya ngapa na uro wita we have got one governor in Meru. Lakini security ni kwa mchema ndio gwisaitia tu webera the ngabana tu no Meru ngabana mbonoko ni hata respect security kwa kanya the mchema ndio kwenda kwa wakanya ni wita kuruma kaduri senator Meru ukiuga no wejeta no tumetore ka dinera uno ne kanuni ni hata respect security kwa mchema ndio wita gwisaitia tu uchoka uga the 47 MCs ba tu na bo Meru niamba nibo bate kwenda wita michema nibo ba ukurigiria ni atongo security ngo gwitikiria michema ni era kendro no ikenda rwetegeri muno timitenio and it might be very hard kiwo kudila michema ni aina njirele titenio njire kuruma the other linda so Meru na kama na kawira na menye linda asibaba tete mwita michema ni abaruma ibo muone down forewe because kauro tumba ku comparate odore gwenka uruma MPs uruma MCAs uruma women rep ochoko uruma senator no ochoko uruma ngaba no Meru na ku expect yati igona ndi ukaeja ko muchema ni security jo mwita kurumana that one will never happen no tumwai Meru ni kwenda peace na tubati kwe wakanya this time round ni ukataka nunda kula ukanita kula kila kwa ndiko ni ati Meru mutinguge akwendeli tikaku yontu arenda limbi chama ni ale kedero ikedona crisis Meru watu kenda dina Meru watu getomba kuendelea yontu indwa ileku na ndwa hiji chorona kama na mutumana agelie kuga ati Meru ni in peace kwa Meru ni gwatanirwe ryamwe au gakatundiru na ande na crisis yetu na cheche kuya ng'ombe katundiru na crisis ya project ile tadile katundiru na barabara na ile ibuki
katundiru na biashara kila antu bamiru na tuchoke tundiru na mantu yetu ya chibitari kieto nikenda mtu ina afya mtu mbagwitangu tukaba tutena hero tutumba ukara na nukuona ugona ndi chibitari kyali cyukora nukuona daktari bago bana wandize ni barengete kuli wamechana hizi 4 months lakini nukuona ndi bali lakini tukiko kuona ngabana ndafo mangabana atekwenda kintu kidwa kilio nikyo kingona ndi bakwatanite ingasi manje muntu akaronga ma TV no kimona akaruga ngabana mbiri ngabana mbonoko ubwo ko muntu imbio yongo akugwira ali ajya lito lyo utumira lito lyo kilindi lito ina gani imbie kukurunga mana is very bad it's very bad ni hadi muito bati witikirika na ngabana mbiri for the time being the former governor akaja kuza na kwenda kuona ayi shima imiru naye atongera bagishima nambire na ngabana umiru amuri recognize without any contradictions ati nwe ngabana umiru uko kora uko you in denial now kedwa what in denial what will happen uko you are depressed una depression na depression ni ambaye stress kuma ugeta depression na depression yeta kauma ndu ukampundu and it is very likely sije kuna nene kinyeta we depressed no kalemere geta uko kedo nandu you be mad no tinu eto so the best thing uko tikija ngabana umiritu agule ngabana naliku etikire mutumano ngabana umiyo jana kanya ngaba mutuma itenguginwe kenda uja kwala yoku kwa ndamwere nyatwanga tungugira gita ina itumiona lakini asona tuwo mugienu gwenda mtu ongita ikurwana mutuma that will not work atwamiri baije they know what is happening ibaije ugo dine kuna umirenyo ibaije no geri kugwatira ni antu oroba gwatani oranega ibaije uwo choni nkawitangu ichakuwenka ibaije nguye kukuruidania ibaije ugo nguye kukinyanganare baije na ibaije nyanande ibaije nyanto mi okuga ibiorete atwamiri ibaije gwa wakita nyumba magutano ibaije gwa na nyumba inge Nairobi ibaije residence kwe tubuli ora kilona ko utike atwamiri batiyi we know everything no take tukira ugete kitio jaleho right Buriam tugategera incident ya goro stile Otauga ituronera ora ambirire kworoto muno kire incident ni senator Gathuri Murungi number 2 toigwa athingati bakuye na barabarari na former governor bakiuga atongeria bamiru baria bethirikarine abenogwa na urito borea mama kejana bu naboga aibaije mama thithe micemanio jwa mbere jwa eri kagitana karake thakithe jwa ethatu akethirwa kwa force dene miru na no ibogwa bogutuma akambia kuchambuliwa akambia kwa attacked. Is that the case? Let me tell you one thing. Former governor kawira ageta mwitire juu yetite uko ringo mtuta kwa ikitu former governor of Kiambu ndio kwenda popularity ni jana na lot of things kawira menya alitangu kyonde isumbadho kyanto wa miru muziki ngena batakyo ti abateje ali babateje for those 2 years alenda sumpaze kenda gutweka idiri polisi kumwinga uko nuronere nya kenda utonya ngale na kaidi akyale sikya kyokona nurona alenda utonya abara alenda utonya kyokona kenda ukakawati polisi bana bobo meaba muliyedia nurone polisi keta mbali yake kyokwata atonya nura nutise kyo okay barekere mbali yake kyokwata kaja utonya ndo kalenda nya ko kalenda utonya gutweka kawatwa ako gutwekewe gufiru iro regula mukuru kana mtu ngita kingwa akuligwa matini kintu ya kiu iro regula kiali chasi nonsense yo turadi ura badenda chingira ngale ne ate ona fimwire na ibo ne iba muchure sumpa zingi boge ka kulinga kwa tuije ndona sana ina ara lingiro gitokera bara tumere na tukira itekwereka ni ate umba kwenda sexual harassment wege ikirindi na nuga baruga adi sexual harassment imudote kwa ronya sexual harassment libio we in a meeting so hiyo kuona ni atubaba kintu kila para ndana kila ba uchwa the first thing kintu kiambere kila ba uchwa ni muchura kwa ile sumba de na tuambe ruona je kaka ila kudimi the bomb dirikali ndio tuite don't think it is doing that ni instruction yake ati uforu na instruction yake ati foru
utumba kuchua simba do for instructions no mwanko tuaura polisi ya kwarasi na nadi imwe yonde alienda kudida michemani wa alume bakaduli alume ngabana tulinchaka amurume ati alume mmezika nyabo akabaluma ndikenda michemani ere karungi kagwa erungi kona ndio polisi kwengana nu ndio wengo na ije takulumana ndikenda michemani ere eti egitwa ikenda utika mbato na michemani nikenda ukala michemani yoye gutiru au ndo atongo expect wole polisi ndo atongo expect security kile yatu wito baki webera manto angabana ule expect ukalate ni atongo expect security kwa kanya wita kuruma the sitting senator ni atoko bugande gintu biru ikarate uko kwa tuko kaita kwa ndo la wita kuruma all the MPs o barumani dia bariamu ande inimiru ni atongo security kwa mchemani yu atubamiru bai kubeju kiate kile mchemani yu kaita kwa wita kurumana yu tuma kurana de parenda kurumana mchemani aba kaita aba karumana ndikenda polisi yabenga bakugaba kwingwa which is not the case ni muchoke ile kaenda kuira ogataka kile attendance ndende focus na attendance mchemani yu ali yuegoro yu antubara bali ku antubara bamba bali tero ibara la kamati baba yuruka na nyabo ibara ulire tiura bakara baba lebo je bakaru mwinto na bete kubura bu utugeta ne pakadura utigendo bakurumwa utugeta mchemani ere na ndio utuma kwira ile aja ila ngama no jo chwa ni simpasa kuichwera kenda gutwika waga kuigirwa mchemani gutwika security mulira mchemani na mchemani ra kudija iruma aidira mchemani eguta kuruma atongeria na utiro county commissioner no monero security utiro county commissioner kaeja na ruda ro wita mchemani kuruma atongeria bangi I haven't seen it na tengo tikiro meru no kambini county commissioner meru utira ka karande nguru aeja na mchemani jwa ngabana o muchita ngabana agita bangi bonoko na bonoko eja kuruma tu kana eja kuruma tongele bangi that will never happen kwena gintu kirandikirwa aja bana Bwedia na ngakuthomera kyo beruga plans underway to remove Bonoko from office by fire by force maandamano every Tuesday date to be communicated uraugete uzo ni mutongeria wa barabara na mawathe bona Mike Makarina. That is one of the plans they have. Iwe plani mwechera wa Makarina ipurani mwe bae bainakyo na icho ndio tumakura inande no au beti takuga au ndu na atomba utakudia maandamano imba kose je kuja leo the first place bulimuita ngavana Moroko muga mukadia maandamano je kutatuidike gitin imba kose je kuja to muitajo. That is what I'm saying. Ukabori treat you analili treat you to ukadibwa chokanira au do you expect muita kudia maandamano iche dia ile kumuga atumira bomba kurana na ruo bogokera bogabuga ngamutumo obitini can that happen anyway kile mtu kulicho ni bwanga atuba mama tujamo tubati kurekana ajo tutibati kudikaira ante tumwili kuma because ndatwili kuma da kuelekea buita mutumara ine na ina ile ama tujaye kwenda kudidia mbili na hiyo antubaba kwenda jadila gutika adideke ature indications na unika romba mutumari ndukimwe mutumari nyabo antubaba kiadia neba ibe nukaba chokedia barende mukale gwochoka na idia barende mukale mwikinyangalo omuntu aliena bakagira gintu kenda gutwika attention yekunu mbere ngugene ro gwita eta ngugene yao imakoze jangana ba jabone tena mweli umoja manene umu mwaka jakija jagwito mutobisine kenya ku makoze jalio batuteka tu abati gwimpichi kawira tu abati gwita tokanda mano bichino tu amwita lakini yonto chedia ne leo na chedia ne dizirwe na chedia ne leo yijure tumairika gutero kwa kinye gitera gwita maandamano uga maandamano jeti kibaja mwita mtu bisine ujetumita chedia leo tio chedia no tumati kudingata ile utumirika edre ko mito bisine ibati godoli impeachment ibati bali impeachment wao kwenda lazima mdu impeachment there is no other way ila bombo tumea tusiandi now mutuma kurugejua bishali na kurugejua sheria mumito bisine unless you start with impeachment right yeah oturio wabu kidogo nyana ana hawa go na governor are expected kurionga njia ward
kadro ageta na ko launch na project na kuthithia some things for the county government. But tuone Kenya mitandao actually a few minutes ago former governor akiuga muradi jura governor mutumate thingia tutakurau chujura kuga nijwa boa kamuya boa ulanji award imurandi we ari yakujo commission kagita na karari governor na uga eje ni kuonania nandi mubango joji tiri mbecha ingi in simple ari kire kwandike unde gurubo noko is a thief. Why what do you think all these are happening bona boidia imbie kuendelea? What do you think former governor and the team they are trying to show the people? Because every day every moment tukona barida counter attack, every moment counter attack. Chekiro ingweliro kaini zipupo baina sema mabuganesi mabugani jaji bate kwitiki diba umere obisini na baka accepti obisini diba umere project kyo ira kire meru nandi de ada toidikia meru ngabana na kendo menyu ngabana ubwe njuke ndio toka open nya one project yibu kugano no miete mbete gano tigirite kendo menyu adrikali itangugi nete ego murandi nyajumwe yontu mirandi natigite minge mwe nusu kwe mbwa okiare okikali unanona onete adire nya murandi jumwe nagire kurugure nyajumwe yomkenda tumenya aina pao gintu kire haja na gintu kire inkwirire kairi ningabo no miru bati kwenda litangu na crisis banda ukira crisis yandiria nenu kuona jona ni paduka no ambike muradi yuwe tete kurugula kama muradi yuwe dwana ine ngiro ikoti na kodi ya mungana seneti ya mungana mtiyezi wa mwenga nuetere tete kurugula muradi yuwe aruga na rugulire azuri kairi kadi tete kurugula na yuwe tete kurugula nandi wale yale uko kwa mobisi ne fongeti mantojera no ngure ko ta ngure kila kibati kwa kilo ni ofisi beara barabara ona ngabana sitting ngabana ngoro ya imajukumu jawe ne katiba no bati kumenya byo ngoro kan no bati kurukora kana jura kenda because utimbecha uko na ndio bati nyakumenya ila kuile ko ticha ku ekire ku mbeche ni jamu ija taxpayers money teka ku ojira mbeche ku itamukone wekira imbeje chemujingugo dirikali imbeje chemwitira mwananchi ngugi necho icho cyaro kiti nenyana adiji kuona ngabana kadyuruka na miradi yonde ile tigirwe tujuni no tumwae no tunwa responsible no kurani miru county ko ageta gi project ile ndiro no ambire die dira ile ndiro etediri kinyake ba ne dia kaenda gwita kuona ne ato dize ku ngabana ina right yonde yawe gwita kuona ne ata wakara nige gutuma kwira antimamo yenye iba kwa lemanto aminge mono bana mutuma bakiro gena tatu gutetera ne tatu guteke ne tatu gwenda gutetera dirikali yakubo nyamba kwa nyamba ya bono badwe amuga gitukimo kiraja u matete ka twambiririe gufaitira dirikali yigoro ya uninde na miaka iri twero agira dirikali je twera members bani undo tutwira umiruira mwanka nyantu bakatu jana libo kwinga mama imbi boronere ndabera batute ka twenga mama nikenda tuone anything twenga mama nikenda wa administration kana wazani bamerububwa kyo kitu aina batakyo teka tuikamatite tukikite nikenda batu tofaitia dirikali je nikenda tugeta nini tugeta kuona intubia bino ka tugeta ukandika no that is not the case batu tuafaita na tufaita matu yetu yadirire itu atige twaneka ndira dirikali gintu kana ndikira kirio ndikuona ule okulingira dirikali je ni wanu odhiatha ule okuja matu yaje gukuga na ndi ngamba kiwanga wetanga wetiwa kizi tubati gutegera ki Teu yanga gwetanga gwakara angaibi wonere bukwinga dirikali angaigwa uri mbere muni gwa mirumanga angaigwa dhizagia gintu yake unaitiko tuna batakyo kuredwa kwedwa kwedwa gutibu ite kandi pene uko pasone wedate undenda kuna ntu amiruba gwitira mugi ndaina mantu yairi bambo mbudi byuri bambude baibo yeah. Right. So far, what do you see? Urona county emiru kuringana narea turakinyire na ora utongeria bwa the current governor mutuma to think yabo itata nambere ito kumona anago tonka nago tamnya mishemanyo kire rais nago kia atongeria bamero ba ushamani no ito kumona nako dhiro kagero kure miradi nago kamawerane nako dhiro kana munini wa rais urona in the next 2 years kwena ugaruruku buka tora buko choka buko ijamiru kweli bwana Bwiri basa. Let me tell you one thing. Kinyantu baba opisani baba ba okuga bakiuga ibe byabe to mabateta. Antu baba baenda kundisabtidika hiyo ndibe ne makinya jale kinyiteje dabale ajo. Na ibe ukileja kudidia anything visible ione kai Meru County.
ndio kuna liba kianda kuita baika nusha mantu ja ukeje uteka approach ila mutumeje tenio tira baradi no utumba kueba uwe linda zibezo abenda linda egiteronde linda zibenda meeting baba kurani ndiguru na kuzia simu mutuma tu expect mutume zura kalia jau tu expect meru county itabwega itimuzi mutuma na bati wa approach uwe kuwe mechema ngere isi ageta. Just imagine last time mliambirika kuita bura donuts bometa Nairobi bejeta kuliunga Meru County kuja kudi donuts bejeta Meru County bakago balisi donuts ba Nairobi bageta na bakwa kwitu hata nje bakwenda kudia Nairobi bakija ground bona roke ba ukali bakaga mtu county ogutumwa kuita Nairobi bona donuts ira imbi bakwenda nembe bakwenda ndona akaliunga akaja mwanko bisi ngabana aja Miru agita kedro timu dunia kumulisi kana akatumwa kile mtu bele junior mwankali mwanga unigwendo no mo gila unia ndikuita kwa mwiza kwa dia nanga bana ndona beta kuna ngira mbecha ndikuita kwa dia na tuba wangi na ndiki ndukiriba kuona ku step ngabana akuyukia mo batikwenda the second thing ngabana mwe mtuombere kwa dia kana ngabana ogwinsiti muno mantu jandwa ile ironekana ala tendi kesiuru ndo ndevya ndwande kanyomu wetu jeta baba digeti aja na ngombi kuragwo nuri gibwe ngabane na rinya rai cyambura bakoma tuguma lakini teka muna bakoma tuguma kamina na iti na bakati obakalia o babange bakali teka uga bakoma tuguma kabera rai bateno tana tibuna le baguchoka nyuma buru no te ungi batigedie ikudifendira kitu kama kona akyo na rai na giro na respondi na uga you do something daga de na ale kindike goro amura kindike woni tiomba kulwandi na stage hatu bai kuya every day na hiyo tu na dirikali na no uko na tu support mantu jari jazile jaje kande bene let's finish that one na ndio uona utimbu kuinye mwene ndio tu clip wewe na nyoro ina onda tutumire igiteria ngaba nulo la likuza foma ngaba na arungamire arunga antubara banyambene kana bakande bene kana amba bangombe bakutafia na tumeto nana kuntu kunye mu arunga mu clip nayo ili arungamire akikanusha na agendo kayantubara kuntu kumwenye mu ngwa personally akinyato bara bora ko jaba bora gibana na badika wantu kwemwe kore nyatu mire nyali representative bwowe kore nyata madiko ne no jamu na antu bara bora ikenda menyi bawe kure gitanye ule akara kure ngamba na ginye gitalimu akinyeta ukonsonti antu baba mira abera ka ko ina ko na mira ni kwende ko guri awu aka bate nyani kana antu baba kainuka baba ndera ngonyo tentu kwemwe ikuona ni nande matujara akuona tige nyabu bunge boleo kuironga bana arungama muchemo ni jwawe era raisi uni ndienda kintu na kitu la tuvamiru amure tu kwenda this and this and this kuira arungama kana muchemo ni arungama agwa kama takaboyo kama guta arungama kaira akawenga mwambo ngikingwa akawanga bonde bwandetera let me tell you one thing drama hii kuona changama na no muiletelete augere munya ikingwa auga kiletu kingwa na ndinu kingwa ni kyongwa yondura ndinu olengiro nyane ni no wengirwe so what we have indura machangu iteke ndene Meru County uteke indukingitu nakyo note ungi bwabule aja u na tubameru bakame bamenye kaba gukanyo kana igwisisi kana ndikenda mugire ngabana akaita utingwe kone kandene ngi no bakwenda kwinga na niyo bakalitie utike yo tweka kwe kuoneka but bweria mantuza no kona jake stop kaza ke to mu ka 2027 sai jo ito kuona kumena ni iria kwira na ugo ridithia olinta thithia kire kala mantuya no jare kudira ujo tu no ndura makini ngo no kuona ambiridia kuga ambuya arawe inye ngoro ambiridia kuga na ara kwawe ndire uga polisi engweto mukurira nyumba niyo ugakwembete nukulikana ile eta ugambu niyo yatumira kiritwa mwita drama queen niyo yatumira mwito na ndi drama queen na drama king bagwatene mbira miru gakarate na ndi ungino na ile drama queen drama king mugira gwitana ndi drama after drama nuko yakwira gatiga what will happen na tubamiru bakana sadi mtu aina kani papa tuina mo ili da shibwiri ku ili aja because utura wikeja tu ila tu kienda ubatai ukene ubeka ukenda bakwathika ira
Uze kantu kenda makwathika ira kiambere ubati kumenya ati muntu uyu kang'ombe ka aina kote ka wiki kamwe tika ng'ombe kamo bati wiki yes ubati kweni pa wantu baba bakomba kugulia ng'ombe baibu kenda ilia baba ino bukyari we ije weke muntu utiko muteja mukuruju wena mandi futi omunengera mandi futi omwira yo munenkaira muntu uyu mandi futi ja alete de nyo tika kulaja mandi futi yo bakaralira nani iyo makale what we want kana kila tuganga bana kila bati kudhia ni kweni power mtu akomba gwichura kila inakyo nikyo kona ngabana na amenyere na ate kwenda lande ngabana mtu nikyo kona foma ngabana na amenyere tri mtu makejete kweni power ntu nakugele kubeni power jambele na kondili security bona men empowerment ando abakomba gwitangwicha obwe ka tutaka geto baitira ikudhia ke security sibitali kiabwa twaba tuena sibitali china ndawa twaba tuena daktari bakuliwa bate kugoma antu bameru health yawe ebwa ibaitira ngwichi yawo health yekwe buyo kwamba kulima kawa gaku ukomba utuma majani yaku ukomba utwira ng'ombe ku ukomba ukamata kawa gaku ikia ukomba ukiamaligo yaku lokone ukomba kuja intubia ku kuja kulinda bia ku koromoni ukomba kuja kuja shopping yekumero town nikendo komba kwendera but nirokeje kuiba ubwe sibitali ira witi to kwa hiyo no gwita sibitali ne tina ndawa ugo kuliva hospitali hii chali lifaro hiji lifaro hii najua mechira witi takulibwa na chote kuumba that means mtora kabila miezi za toja mama ende ka economy lakini ukaya kuja hospitali ile mtu mako anaenda kwenye power ukaya kuja dispensary ile na kuena kwenu na hiyo dispenser na kuena kwenu na ndawa ugo nyote ni ndiweta kulaja ikani ndiweta ala otibiwa odira kwa ndawa umeo wite ngugine kyakwiro kubati wita ntori kwa treated na wina ndawa wewe ngena ko umaito byako ikyako kone bika kolomone gwitite ugo kona mbecha na njira kuita acho kyadhigwa ugo kona mbecha na ukona mbecha ukagura kantu tauniji we ni pa mtoro ngeno tokara gwinda itobya odo kone yo tunya kagwetere to yo mugura nati zo wigo wija nento byako wendio ungajuki nalike utuma kura no mwanka ugo te mani budijo utinda kunengero tukuchondo tiro wakamata ujamburadira utiro kaje dia kai no tengo ngeja kuwa jagwita iriku because ukalimini wesire na kule antubandira ibano yangaba no miro ni wakwenda alienda antuba yo defoma ngabana alienda antuba miro batura baisire mwakuro ule ikonjira nyomba mukuro ule ikonjira nyomba oyo mandi buto jo ye ka kone na kanyomba oyo mulingeti anga wakara lakini uko tomba kuma nyomba utomba ije kuichura gakula utomba ije kuichura anything that you to development kinya unyo ko ya antuma economist iba kuira baba ite economy iba uto ba uto kintu kiro ko wakio deni kiutedia kintu kiro utedia ne wone mwe kintu kiro ko ejo ko ro ka ke multiply kiume bingi bitatu kubina kabitani Mia eba ngabana aja na mulingiti na batu ugura mulingiti ula kamungo akakumultiply la juju mengi ego manifuti ayo na ruwa bana mutuma no bati kwero ati imani futi jaro ujo ugo tejira jangi ugo kenda wingu lilite you see that is where we are all right yeah tokirekeria bana boiria non tonkigwo kiuga for now governor mutuma inandya kwambira gwitangugea oga now many months are they 2 months etadira when is the right time ya miru babatere nandi kuthuro bagitegera utongeria bobo mutuma ora bwititanguge how long should we give him aibange obichine how long because nandi onkuwa kyuga upinzani batebatere kuthura bakyoria mbechi ikora batebatere kyuga because it is less than 2 months. But how long should we start now looking? Kena tozoja Kenya governor mutuma tuone nyewe he's working or he's not? Time limit. Time limit ya kuduja mtu. Kila bati kuduja ima kinya jawe jara kuduki. That is what you are supposed to do. Kinya opinzani bo tukugira babati kukinya kujukia makinya jamu mutuma kuma kujukia giti miyejibu iri kaju mwa nusuri makinya jara kujukia jeku. Kiambele utembe chema ni wito nyo mutuma la bagwita. Okay? Secondly, wote antuata chairman yabo the leaders in Meru ageria kuona the problem ura ukali MC ibo ambire diabo kionto tekara da kudivia ona ura bakara na ura bageta ngwini dandri no kuona na umire wa dije cabinet yewere kamutede witanguwi nina ndira kurukire ngwini obiti na last week
ile picha line ndo kanya ko bisini okay iyo ba kurukire now atupa papa ko bisini batena atukuida tuku okay lakini uko na mtono wako duka nuko na na tano kwa jia open project that is one of the examples you know but ku bwita ka mukona na atiyete ukaraja na atira ya kudidia ata na kumara kona project yore chizite uwi kwenda ukuone babu nyambo kwa ya bulu pinzani ne ibu kwenda ukuone ne mtoyo irende we serve the middle people and it's ready to see how the project are going and it's ready to see whether other problem could be to ali wengo nikandona uligwita na dike utumakwira jamwe teka ndongwa ibutibatiku lakini ubatiku la bwemenya yeu mweje kupinga ni mantu jambo kwa nini je kuja meli jamwe jumwanusu babu bwina meli miaka 20 muri obisini lakini buti atore bitumita barabara chedro iterimi okay that's one point bata atore bitumita barabara chedro iterimi bata atore bitumita chibitali chedro itekuona ndawa why potu ndawa yake lakini baba komba kwa dile mantu amori jumana nusu au batu tura ngaba no bagwita ngaba na mbonoko ni iwado boy kubo kuge ngaba na mbonoko wichedia likudi atatumire ibatu ile kuma today shedia era muntu manja mpele akyanga bana neje igo tuma tumwito in ketse pula atajukire neje buture mzie bata mpikire ngaba na kawera bwanga buture seneti ta mpikire bwanga buture koti ta diredia kiti yore badikudiria au no tubadikona sandira mukeja atiri kisira makomantu yatu nayo na kila to atoma tuita maandamano yatu kugira na kila to atoma tuitagie gulu engali ka kesieje ekurukirwa bali fulani okay kugu ta kurukira ida ne rusira itaina kura kana MCS bamiru batatu mele bwega kana batali na evidence ekumwimpichi lakini wakati ukona MCS bamiru betikiridi bata seneti yetikiridi bumoko yetikiridi now what do you have imbibuna na dia kuate kuenda makosa yaiku nunga bo mele batuoni makosa jara ba wale bajaja dio ijariku ni makosa yaiku ya diziru utikenge teje right mudeburu ntukwegoro ke mochemani jumwe somewhere and I was part of the mochemani chief of staff narario jara mochemani jo kanisa somewhere Dr. Julius Bijo na wambeko na ndra muthikirire nyandrare wa umbere anauga kagite na gaka county nambirite kwa mukira investors baraba gwitide na ambere county I don't know bwana boreto kireka what was happening before atutare na investor nondo aragire akurwa mantu ja barabara ingi arugira uga yesi kambire kuthito thai auga mantu ja kambire because na the county ni rarugure mirango ki investors pengine utagerete ground na we close at atongere bawo is that the case right now that's the case kya kure kimukairo mutokeri kairi kimukairo wansa kiro kumbuga tote watanile investors utumba investors ube jamiru ba miti and friendly government that will never happen kaba keja bachoke okay nei kuileta kuila ku invest beje several kwa bali ba New York yes bangi baba beje ku baba bangi beje wodi ya municipality na ku bangi beje ngwini nyingi mono uko ni invest umeta mwankaya America ejeta miru kenda bonana na ngaba nolo miru kenda adi investment kana edroina mantu jako ndoteja yo lakini akaga mtoko mulisi ukamutumira CEO sinadi ule mwanga mudio mwe investor mwogera we ate kuize kuona na CEO akuite kuona ngabana kenda mwero kwenda uteja miru ukeja kuza manzi ati la ukeja kuiba the government which is here now is friendly to investors usio to kwa investor munga tuela friendly government equal appreciate what an investor is supposed to do na kwa appreciate investor gatutejia tena that's the only thing which is supposed to happen now name with it and I'm very sure name with the kid ati environment ila tuinaona andi Meru County is even favorable to investors is even favorable to donors okay no kambi nyobona not only that kabeti tabakeja tuziba tuleba ingili na inyabeta Nairobi nala pale nala kwali na investors na pale na investor baba inge kama chuagwa bata bukaja mubake muno ndona ziji chuagwa muno ni investor no eja go Meru County investor eja na badi kwa appreciated akonwa akamba kona
nyomwereje tuisaso ukadia na kio kwa university bakija university bakija gutugutina peace utum tureta mbele kia gutukwena ndo that will never happen iyo tumanade kuona university baronere kwina peace ndene Meru County ora ngukwira kwina kaguoka kega kaina balindi injega ekumubia and there nikyo ona na ndide wata michemba ni ona wambile kuga kaende ule mirulire na ale ngoji ukajoki uga kaende inaweza no mwingine ndio tuache kama ndio biga karate lakini ukaja kuja kwenda karuoga kega ka environment safe inaweza bakeja bonde donors akaja kwa discipline bwega kile county aka discipline the come the CEO uranga bana na bati kweta ukaedro ate we akaigwa na api na akaigwa free na akaigwa ale ajuan mutangwende na Meru County lakini akago mulisi uje kutangwe na si hata kulisi au kanuni university ya mane there ikana ndio kuona bakiura so imone independent na county peace kana environment ile county mu university nemu na ndino mo bije wala ugaira nengwetigeno bije wala raidi alright tukirekia bana Beria tukirekia ugeba kubu muthibo ikorokero naru dekyo bana amutuma ambuge itwendelete bwega kamuge Meru County au twatigira negweta kabisa na choke lyokaire buge antuba bakurwa na dirikali ya gavana mutuma toidikia baina aide na agenda kwitiri baina yo na atu bakamemenya na riri atu bakaria raisi ate kwitirikire kwenda utumirwa ne ngugete gaitike maybe yote unge bakomba there's one thing I do kwira iba ntuba iba yote unge bomba mutuma ngwina iba yote unge bomba ngwana gitika ngabana na iba nyapa chwa gitika ngabana ateka ile gitioneka kile bakugibo baringe bakura ganga kana that can never happen na ibwitibwa no tingira ngia gutonyithia utingwe itigere gutamutuma gitini the only thing ni meni ya bomba utumira babu opizani mbweka mbindira kamu no itani impeachment with the one MC ya babu kaidi jeje chimpije mutuma mwanga process ira wonene yete wikawina mwanga process mwanga kinye senate mera guta koti betende kinye supreme court ite ya no other way na gutina shortcut moja shortcut ndio leo so kila bukadhidia antuma bakira bakadhidia indwaria bakadhidia na kile ngabanere the government of the day now atubera antuma barenda bondi disrupting ngite ndene Meru County na muno uni otire ontiuga na giterero ndikadwa ndena ndi available egwidwa ndio nia nkera antuma Meru bagambere 1 2 3 mbere makosa yaja kudhidwa ndi kugeria atongeria Meru kubalingithania biongoni kenda batikombe gutangui na itu kuona ngaba nojo ngaba the former ngabana na kugeria chwa antuma bali kiateni na kugeria chwa mamezika lintuni na badinga de kenda baje ruterero awe na kugeria nyochwa baba ngaba munya nwa kugeria kuona ula baba amoteja ndweji lakini atumbele bwinde kinyapo keja bwinde asuna sheria ni akurukirie na yuga ngaba ni mutuma babu na lindi ni buitali je 2027 there's nothing else to remaining heiza bwide mandamano heiza bwe kai michemani heiza bwe jana mandi futi heiza bwe jana miringiti kana bia buka jana basi aja katikati aja gutena side show gutena gateway ngaba na kairi kiaki mba kwendwa gekireo ni bujita bukazi impeachment kiaki ngena ka anto ke sentiment no toka ndo milingizia tokere case sentiment na yokambuge kwenda kintu kwina crisis kwa jamuna mitandao na crisis ni umilete nyatike timirwa aki te sentiment ni Kenya yonde nure kibwe kwina inyomwere instrument igo to AI ugoro kumengugiri gwita no kumenya urongo bure ikwaria gwetu kana ni gwite gwikirwa watho na bugekirwa ugo gwatikana mwandikite document kana udhitie hiai wa edia mtu fulani tu ugo you beyond responsible no te kuchwa kintu kingi no te evidence ingi gatwago ni mantu yo udhitie yaja kwingaira alright na teka tukugate lakini kwa tunandi twende gurwe mtandao teka tukugwa mtandao joje katukuga batu muno jamba ya yudhira ilikulandi nayo netumira mutandao na njaje batutumiro tintumira mutandao jo kumeneria
Tentumira mutandao yokuruma lakini mutandao intumira jo kuga makosa yalo kudijala yala mbene. For example kwa ndo kwira atini je sentiment netiga ile gutangu ati kilema masingu ara kuli ati to mwere ine ati abi bya tumetali uko agende ku kija kwa kilema masingu agende ku neriku akaleka weto utadu watu kati to kadiji ate ikendo tinda kuwa atadu no te project we nayo utinda kuwa kilema atadu ataenda atafanya nini no tika utenda agenda we nayo agenda era wejite no era wejite kudiri antu sentiment neriku turenda babu amichazi bachiaza babu wejite wejite nyabu tediria miedi etano mwichi atene bamwe babidia kura bubu kumadhi antu makana jeri gato kenda beto nya mitandao ni barumana kakubwira there is no way gutengira ukomba kwira mtu na umobiti na giteka awe kitarawe itidiri na bongaranti kilema we finish is 10 years akadira meko kwira buru mabwabulyo umabo kugita kilema akadira myaka ewe 10 ali obisine na bwaduri bukwenda nyumwera bukubanga ndio ni bubanga ura bukamwenga na kura ke bubanga bukuganga mitandao kilema masingu that will not help Mungu tetedia that is nowhere is not here not there kila tu na kyo kila kibadi kumenya atibo bakuiba amechazi babacheta bakuiba uchwaite ibeje bela ndo sentiment ni atabeje to bazizidia babu bujeta mbango juu ni juiku te mbango juu ni mbango kwa mbango juu sija kuenga kilima anga mbango juu sija kuviona what atina tu utuge ni atu etere and bese ni atu bado bukandia ni kala umu ngamenya butena agenda yabwo tino agenda butija ngagwata buti mibo gatumira bute kumenyora mu ile tetanu yondura de buina ndo angaiteni kila ndo bateni bakani tenza kaiji chonde na ali baba utote no ora agwete nyuma oro komadya no akwadini kabwire babu mirimero centro ana tukinyetie mujumbe roro tubati umwakanya twamwira ngwira tukwenda mubati kuwa bukiuka barabara kwa nini dhuki alright mubati kuwa bukiuka butena stima mubati kuwa na bani batena mbachari kyo genduka badi kuwa ke number 1 ene tibuga masingo bwa kila tubati kuwa bukadije tubati kuwa tukona imbyo mukwenda tokerikia kandile no nduma zajeto akugatini kimkambira ndendo challenge the aspirant baba iku muntu narungama na agenda we muntu narungama akira to have sentiment de to badidi atia tibo arungama with this must go and this must go that one must stop na kena sentiment ni yetu na tulienda ule mpino ro likuna tuone tumwe tutu ya kwa itu eje no na bila ina bio bako sentiment one ndio to badidi alright thank you so much iko janaro to chambua manze ujonde ingwetikia botegeri okuthiro ukithingatira rwari rwetu from mwambirio kuma there twambirie kuthoja siasa cia omendiguru twachokera siasa cia county na tuone kamuru ya twategera mantujege kimoge gisho bunge kirani ge central imenti kirangurikani ntukwegoro ne barombera kuthira kinyapa kia mukira munini wa rais orora rentere na rije kanisa kadreki ya rize ire na rentere cha githongo thank you so much kuthirana batu au no tugwikira gatanta mubango jwa turinge kurikania ntukwa ruju rukire tukadro tukejaga na mutongeri wa bunge account ya Meru raga tukadro jaga no siasa kinya rukire tukitagagira urago karinga thitine na mantu jange jamenge on badronge kuendagira kagita kake gamugene tu antuko agokari bwiri basa kuma antere central imenti orane muthoji wa siasa no twarikia na rero na thank you so much ithro rena kagita kega mutegera thank you very much bueno